әскери оркестрлер бұл әнді өз репертуарларына қосқан. Басқа музыкалық шығармалардан ерекшелігі бұл ән азаматтардың патриоттық сезімдерін оятып, көкейлеріне, өз халқына, өз еліне деген сүйіспеншілік ұялатады. Сейчас вы услышите песню «Мен Казахпын», которая приобрела необычайную популярность в вооруженных силах Республики Казахстан. Ее исполняют в качестве строевой песни, поют на пеших маршах и на привалах. Коллективы художественной самодеятельности и военные оркестры включили песню «Мен Казахпын» в свой репертуар. Как никакое другое музыкальное произведение, оно отражает чувство патриотизма казахстанских воинов и гордости за свой народ, свою страну. Алға Қазақстан!